morning and welcome. Thini wa Facebook Kameme TV Kenya gakiona kwina sherewa wa Gikuyu gakiona Daniel Kafuria, Eunice Githogori na andu aingi muno marathie na mbere na kunyitanira na ithu. Kindly click the share button na nigetha tukorwo tukinyitanira. Thengiu ni andu aria marathie na mbere na kuruta mawoni mao thini wa Facebook kana rurenda-ini rwitu. No korwo ugithie na mbere na kunyitanira na ithu na nigetha tukorwo tugitereta imwe kwa imwe twina Wakiri. No muthe dereti ya umuthe ikwambiririo ni ngatheti ya The People Daily Kiogo iria ithiete na mbere na gutamburukirio thiini wa ngatheti ya The Daily Nation. Kiogo kiayo ni uria Kenya kana andu atongoria kuma Mount Kenya region maragikorirwo magithie na mbere na gucemania kuria mwena wa Karen mucii kwa mundu gwitwo mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua. Maundu maria mararireirio, maundu maria mekiritwo ngatheti-ini ya The People Daily karatathi gakana tugakiona ati andu aria maragikorirwo magicemania kuria mwena wa Karen kurakiri na mundu gwitwo mubunge wa kuria Bahati Kimani wa Ngũnjiri na ni turakiona andu kadhaa karundo maragikorirwo magicemania kwambika kamiti iria ikwariria maundu maria hihi Deputy President agagwitwikira agituika mwenoria agituika president mwaka wa 2022 aria maracemanirie ni mundu gwitwo mubunge wa Senator Mithika Linturi, mubunge Gachagua, Kimani Ichung'wa, Alice Wahome wa mundu gwitwo wa Kandara, Senator John Kinyua wa Laikipia, Tharaka Nithi woman rep mundu gwitwo Beatrice Nkatha na mutu woman rep wa Kirinyaga Kwanyu wa Ngui wa Ngirici. Aria nikirato motheke aria maracemanirie hihi ngori atiriri nituonete andu ingi makiambiriria magicemania alliance igithondekwo. Last week nituonire mundu gwitwo DP William Ruto mathiete gucemania na ni Wycliffe no ni mari na mundu gwitwo etagwate uyu wa migunda wa agriculture Kiunjuri. Niki kiratumire kamiti ino yambikwo na hihi kurigana nawe ri yes kamiti ino ni gukorwo ikiona kiria renda niki kiratumire manyitane mathondeke kamiti reke nyambe njuge ati riu kamiti ino iratuika ati ni ya Mount Kenya MPs twambe tumenye kihumo kiao ati MPs ya yari aingi maratuika nio matongoretie thiini wa mutaratara wa guthondeka kamiti ino aingi ore maingirire 2017 maingirire through the back door. Mundu amateithirie kuingira thiini wa nominations cia back door ni atiriri aingi ao na tio andu ma Mount Kenya region mendaga maingirire tondu kona mundu uria wamendaga matene ingira gutuika MPs tondu Kenya Mount Kenya region sinio mendaga na ningwenda onyita wega muno wangeci maingirire tondu kwina mundu uria wamendaga matuike MPs na nikionaga maturaga macuririra mundu ucio magoti guku nikionaga maturaga guku mamurumirire urenda kuga maingirire ni tondu kuri mundu particular wa matindikire ari thiini wa Jubilee munene thiini wa Jubilee second in command thiini wa Jubilee. Nirarikana kwina githurano gia kwina nomination yekitwe muthenya wari wa Friday na collapse negituika ati riu ni arituika revoked guituika nomination cia Jubilee ronginya icokerwo ringi kithurano kia mbere kia nomination ya Jubilee gitiana cokerwo gitiana tuika revoked tondu gitiari kiuru kia tuikire revoked tondu gitiaretete results iria mundu fulani endaga na niwe deputy president riria onire nomination cia Jubilee cia mbere itina leta result irendaga nikio kia engineer gituika ati ni githurano ni gia kanjwa nginya ria acokira ati agitangacithire githurano gia keri ria tangacithire githurano gia keri kia nomination athire gwikara kura kundu gwitagwa Jubilee headquarters Pangani we mwene ena karamu na karatathi kiharu ni ngania Mathira ni ngania kundu kuna ni ngania so Jubilee nomination itiana yield kana itiana leta kiria andu meciragia yaretire kiria mundu endaga ungikiuga uguo niki Wakiri na hihi nditwakionire kwari na nginya independent candidates atakiri andu a Jubilee mathire kiharo na kwari na andu independent makikorirwo magicagurwo ni ndirariria horo wa kindu gigitwo riri ndeuga mwisho no ni ya Kenya macaguraga mwisho ri kuria Kenyans magotire kwigita na kwigitia mururumo na nditimukano ire yari ya kundu gwitagwa
Jubilee headquarters ni marugamire na mundu umwe mendaga ona atuika rigged no marugamire nake teru kundu gwitagwa Kiambu na tikwaria muno na kuria kungi kundu gwitagwa Laikipia na kuria kungi ni andu mabotire kwigitia nditimurano eyo no tukire thiini wa MPs yaya masokete kurumirira mundu uyu tondu ni wa mateithirie na andu aya mateathirwo thiini wa Mount Kenya moke mateithie Mount Kenya region mathurio nigetha moke mateithie mundu uyu agatuika president ndegwa guniki ndegwa gutondu tiga ni president urokire na reforms ya kahwa na president yaroka na reforms ya machani MPs ya ito tuthurite gutie mundu waragia ginya president yararia raizire atiriri ina ndina njeci ciakwa ingibota kungitira arakira mundu agitwa minister wake munya atiriri we thie uthii kwi Wanjiku thio mukore umwire these reforms nicio turenda na ingi kuripotera ngwire tondu ndi murimi wa kahwa rita riri ni turaribirwo kahwa na mbeca na ni turonire mbeca rita njega na turonire ria mundu agitwa Mugathe Uhuru aratekire initiative we mwene outside the MPs aroya minister wake na minister thirikari yake marambirie go push reforms thiini wa sector ya kahwa ota reforms iria ra push thiini wa sector ya macani ota reforms iria ra push thiini wa sector ya iria ni ndi turonire kanyamu tondu gwitu Kirinyaga andu aria mararibirwe kiro mbeca nini biu mararibwa na ta ciringi 90 koguo urauga kiria marari kwaririria ni maundu maria president arathi na mbere na riu no mbere direct gucokia haha thutha uri handu tutanaiguithania wega uhoro wigie andu aya amwe yao gukorwo matindikitwo kuria ni deputy president yes no nyende kuria atiriri macaguragwo kuringana naki tondu nie ni njui amwe ni mathire campaign mundu ta Ndindi Nyoro ndiui no ndigwiciria ni akiwe deputy president hindi yo tondu ario mundu woruragia mabuku cukuru-ini nigetha agiethe kura macaguragwo kuringana naki macaguragwo kuringana na uria ngituika royo to the deputy president not to the macaguragwo kuringana na uria ungituika royo to the deputy president and not the president makiri first timers magikimenyeka royalty yao mamenyeka royalty no ndwariri bootlickers matega kumenyeka kumo kiambiriria bootlickers andore matakoroga na musimamo minokia ngutume kunda ngutume tukunia tutiaga kumenyeka kumo kiambirie tumenyeka gatene muno ndwetirwo wangeci na ri mundu atena principles ndungiaga kumumenya ona akirite bootlicker no nginya menye no ni bootlicker ataithagiririo no deputy president kumamenya ndukira ke ni akiri na jaguti ciake guku ground alright na no turagiciona some of these people men a history feel they tutingera gutira tukimagweta kuria turamona ati gathiti na ati no matongoretie atwira Mount Kenya region meguka ati kwaririra mundu uria mekukairwa indo ri kabo gwaroririe kiurie kia bata muno na ro mekwenda mathikirie kiurie kia muthuri ucio ria aroririe governor Kabogo aroririe ni roi ruri kurwitikaga thiini wa ruria rungi ni roi ruria runene rwitikaga roi ni ruria runini kana ni roi runini rwitikaga thiini wa roi ruria runene riu atuika ati MPs 40 ni megucemania kare ni mathi makariririe kura milioni 8 cia Gikuyu ri matumitwo nu ndiramerire muthenya ungi ndiramera atiriri kura cia Gikuyu itinyuagirwa njobi na kura cia Gikuyu itingituika ati ikwariririwa ni andu matatumitwo wira hidira president yetanite kundu gwitagwa Sagana na ma MP aya ni metito makirega guthie ni umenye ni metito ni ndonire Moses Kuria aikoro Moses Kuria ari na notice ya guthie Sagana mundu agitwa Ndindi Nyoro ari nayo mundu agitwa Rigathi and all the rebel MPs meta wa rebel MPs ma Mount Kenya region nigo karega gukamaregire guka president yaugire cira wa kwitu tukathi gucira twi Ruriri ti andu amwe methini wa ti andu amwe maretu atongori ma Ruriri ati marathi gucira te urita ri mundu agitwa ta Susan Kihika wa mundu wa kundu gwitagwa Naikuru cira wa Gikuyu angiurutia ku angiruta angicira cira wa Gikuyu aurutitie na iguru kana na thi mundu agitwa Rigathi angicira cira wa Gikuyu aurutitie na iguru kana na thi hindi ria Gikuyu kiaburagwa ni mundu agitwa thirikari ya Moi 1992 mundu agitwa Rigathi ari thirikari-ini ya mundu agitwa Moi NDU hindi ria andu maburagwa ni ndu wa mwa Kenya he was in that government 1997 he was in that government but let me ask you asoka kwa cira witu atuike ati ni waratuika sympathize na andu aitu atia reke nguria Wakiri atiriri
Don't you think those people are powerful? Tondu ni mahotete go popularize mudo, go popularize mudo gwitwa deputy president. Atiriri. Don't you think ni mena hinya? Wati binya mena u. Aikora mena binya idia the muthenya umuthi. Rucio mundu agwitwa Rigathi athi Karatina. Auge nindoka guku gwika mucemanio tondu ni andu aigana makauma. Nake Kimani wa Ngonjiri nake athie kiogu. Kimani Icung'wa nake athie kiogu. Nake mundu agwitwa Ndindi Nyoro nake athie kure gwake Kiharu. Athiete etendo wa Ihora Stadium toni andu aigana makauma. Na mathiriri matikathi na goodies cia kuga toka gwika harambe. Toka kumuretera mbeca cia boda boda mbeca cia mama mboga. Auge ndoka gwika mucemanio tu njarie na nywe. So we see how many people are going to go for that meeting. Reke ngurie kiuria kingi tondu of course andu mathiaga mucemanio ni undu wa the power of the president. President agitana ni guthio deputy president ona mundu gwitwa Raila agitana andu no meguka because acio nio kuria iguru. No ngurie atiriri sincerely speaking niki giatumire deputy president athereme kuria uguo muno? Atheremire ni undu wa riri ni undu wa kindu gitagwa benevolence. Nio ni ndu benevolence ni wega. Wega wa mundu gwitwa Mugathe Uhuru wa Kenyatta. All right, okay. Ati ni amurekererie ground. Tondu president ndari na idea na ndigwiciria ni ari akorwo na idea ya kubetray mundu. Ati kubetray dio ni kuga ati na Gikuyu kubetray gukunyanirira mundu. Ona nginya president muthenya umuthi nginya twathire kundu gitagwa Sagana ndana uga ati ni akunyanirire mundu. Koguo wega ucio wake ni uratuika abused. Andu makanyarara na makamenereria wega wa president. Tondu rira wakatuika ati no ingira Mount Kenya region na kwina mwene kuu uroko kaingira nginya thegi na nduratinda ukiciria ati thegi uyu ina mwene kana thingira ucio ina mwene. Agiuka kinyararithia ma MP arama nominated 2017 magiuka makinyararithia mundu agwitwa Uhuru. Ni ukuririkana mweri 1 January 2019 mundu agwitwa Moses Kuria akithiko declare ati president Uhuru Kenyatta gutigwe kete thini wa Mount Kenya region. Ni uraririkana? It was a precursor yari ku prepare ground ya maundu mana magacoka guka gwikoro magikika thuthani uyu. Nikio aragio ugu na ni gutuma koragwo atumitwe tondu ngikona ngui igikuga thiurie mwene ngui icu no tondu wena mwene ngui iyo. There must be an owner of that dog nikio ngui icu irakuga na ndugatinde ukiringa ngui we kwenda utafute mwenyewe. Wenda kuga atiriri wanjuria mapopularizirwo atia ni undu andu aya nio deputy president akoretwo agithura makanyararithia president. Wenda kuririkania Kenya ndimere atiriri in 1975 hindi ria andu monire mzee Jomo Kenyatta ni ambiriria gukura na ni arambiria kuremererwa kwina andu mambirie guthondeka nyamu itagwa change the constitutional movement. Imwe yatongoretio ni ithe wa Susan Kihika. Mendea gucenjia gatiba nigetha deputy president Moi ndagaiga atuika president in the event of the absence of the president. Na mundu megwitwa by that time Attorney General Njojori agiuka kiamend penal code watho uyu wa criminal akiuga nginya gwiciria ati president ni akomente agakua it is treasonable. Koguo akirigiriria andu aria mari na agitation ya change the constitutional movement nigetha deputy president nigetha vice president Moi ndagatuike president. No menyero gwacokire gwikwa riria Moi atuikire president andu aria monekaga me sympathizers make mambire kuona thina. Mundu wa mbere kuona thina ari mundu agwitwa Njonjo akilibwa as a traitor. Mundu ure wasirire cira ucio ni murata wako witagwa Paul Kiambu wakiri wa Mombasa ni wasirire cira ucio during that particular time. Koguo ndenda kuga atiriri inyu murenda kwiyendithia kwi deputy president muno, inyu murenda gutuika ati ni nywe nyakega, inyu murenda gutuika ati ni nywe mukioi wega muno, ni nywe musympathizers aingi muno. He kindu gitagwa kindu gikunyaga gikirite. Let me ask you kiuria kingi reke ngurie kiuria nigetha ucokanirie ciothe. Hihi thini wa deputy president ri aikoni agatuika mwaka wa 2022 ni agatuika president tondu bururi uyu ni witu ithuothe in case ni ugwiciria unlikely event in case
reke tukorwo tugiciriria just in case ndirakuria in line to andu aya ni magakorwo mari amwe magakorwo makirirukia kana hihi niki giratuma tuo ni andu aingi magika alliances na ona deputy president ndona gwetete amwe aya riu ri deputy president nake ni mundu makarigiriria thiini wa kambi yake. He is politically smart. Yes. Na nikio ronire riu ma MP ni marambirie kuona magituika edged out ati ni maratigwo thiini wa bathi no mareciragia ni magacugirira ni magakorwo matwarite riu ni gucugirira marageri gucugirira bathi ikurite na matigite stage ukona ni kamaragerie kuruma cuma ni tutigire we makiburaga mbaru we twire uratutwara nako riu nikio rona mena problem ino mundu gitu wangeci ni undu deputy president ni ara realize andu aya guti kundu mangi mutwara thiini wa Mount Kenya region ni ara realize ka ni aramenya ni oi andu aya guti kundu mangi matwara niki tondu bururi ri thiini wa political economy kuna andu aria makoragwa makirite na nimo maugaga na nikio rarikana president ni aritia akiuga atiriri mimi ninajua ni nani wanasemanga hii Kenya no igiro narikana kumiarite ciaririe you cannot take people without political economy and you think they are going to help you become a president. Ona tani undu ikibata guteithiria deputy president. Reu kuga deputy president he will edge them out ni akumaruta ayambirie gwetha andu ni amaejite out already nikio rona magiuka na demands nigetha mabene na justification. Deputy president yagwetha andu ari kwage no nginya andu aria mena political economy. Who are they? Those people who control the wheels of economy. The likes of who? The likes of those people who have the tools of trade. Ashionia. Ndikwenda kumagweta no ni aingi makirite na ndogituka president utena good political backup na ndogituka president utena good economic backup. Kuna andu aingi muno thiini wa bururi wa Kenya maramenya atiriri ati mundu egitwa deputy president angatuka president aingi ao ni makona mathina na ni kwirutira makoragwo makirutira mawira mao niki tondu aroka kera andu aria matena ayareta hustlers akamera atiriri inyue mwagite kugia tondu ngania ena kina ngari ire orona ina wange ciwe ni we wagirwo nukorwo winayo wange cino gutunya gutunyite kogo ideology teo ni a backward ideology. It's a communist ideology, it's a populist ideology, it's a socialist ideology ya kwenda kumenithia andu aria mena indo thiini wa society matuike thu ya andu aria matari nigetha nake mundu uria atari ri amenye uria angitunya uria wina kio iyo niyo mbara ira turaruithua na ru mbara yake ruithagia mbara teno araruithia mbara teno bururi in the entire world tondu kaundu kau gati ku affect Kenyans peke yake nige ku affect investors aria me thiini wa bururi toyu nime ku affect mabengi aria me thiini wa bururi toyu both local and international banks na tondu bandu si maramenya mundu yange atuika president ngukagia na serious political and economic upheavals niwe ebingurire a can of worms ya gukora ena enemies aria mangienda kumurigiriria ndakayo gatuika president nigetha matikayo kwakiona thina eventually gende kugatiri wangeci Kayu ko iga muno gatemaga mwene na mwaki wa kana muno wetunyaga nyama niguo uyu ni gwetunya nyama aretunyire nyama na kwiruta thiini wa moko ma mundu agitwa president akiruta thiini wa moko ma agitwa president akiuga ni tutiga gwika campaigns twambe turute wira miaka eno ena president we mwene akimwirira ati ninga go campaignira 2022 no areruta thiini wa moko make. Anything is possible. Yes. Na no nyende gukuria kiuria iki tugicokereria hihi angikorwo twina mathaa matigarite nigetha tucokererie idari ringi. Anything is possible. Yes. Deputy president is very smart politically. Allegedly. Mundu gwetwo president yes. ni striker. Yes. Both of them gutiri mundu uri waruma uri ungi. Akenya niyo marumanaga kuringana na uria wauga ngui iri itumagwo ndikaguthwo. Mwene ni ethwo mwene. Ere gutiri mundu uri wa shambia mundu king'ang'a-ini uyu akoragwo na jeshi yake ri irumanaga na hihi andu amwe magakiuga ni matumitwo ni president akieleweke we know them no mwisho ri no kiuria kia mbere niki gitumaga meke uguo niki gitumaga mage kuyaria o ene magatumana president ni akoretwo akiaria muno akauga atiriri turute wira siasa ni ciambe cithire twambe turute wira
na moyari kure mathie ya kunyararithia wirore president araruta ukaigua ati mundu ta Moses Kuria ne kurugama akauga ati president go twira arutite oria turaririkana wega ati barabara ya kuma Keno guthi Marwa dual carriage ni gwakwa irakwa ni kwenda kuga atia ni kwenda kuga mundu wa mweyo ria ararima mucere aritikaga 40 minutes kana 50 minutes gukinya kureta mucere wake Nairobi mundu araruta kawa gake kundu gwitagwa Kirinyaga akaretete Nairobi kuthi kwendia kana iria riake na iria ni perishable aritikaga 50 minutes kureta iria riake Nairobi ucoko ira atendu Mount Kenya region ati gutwira president arutite tugacoka tukerwa atiriri wenda kuthi na ikuru ri ndurithiaga barabara eno tuthiaga ina marori maingi uringiraga barabara itagwa the Mau road ugatwikania 500 kilometers express road no gacoka kuga ati president gutwira arutite andu aya makoroga maruminde deputy president marenda kunyanarithia president na bena karugia gakwaga gwitikania nawe ati deputy president ndari aruma president ciiko cia andu aria makoroga thutha wake mekaga ciiko cia kunyararithia Mugathe president na ndakwira ingikona ngui igikuga ni gutumwe tumitwe. Do you think kana ni urashiria tondu siasa uteti ni science na mundu ekaga kuringana na in fact ona tutireshiragia Ruto no atamuke ritwa Raila Odinga ni urashiria president is there a possibility yes ni magakorwo manyitanire asa gutina possibility niki ni undu wariri if you compare Ruto and Raila has or started beginning to act presidential hadi shekiria mundu egwitwa president mundu egwitwa prime minister Raila Odinga mageithanirie na mundu egwitwa Mugathe Uhuru wa Kenyatta ri ya convertire mundu ucio egwitwa Raila from an activist from a rebel to a presidential material ri mundu atigirwo na activism na inegana ringi ni deputy president niki ni undu nakyo riu kwiragwa thathi wa njamba nyinyi nduhirikaga ni wendekaga athuri makamba go cool down nigetha thathi ucio utike no wahirika wega riu Raila has been behaving presidential Ruto has been behaving like a rebel a political rebel na arabia presidential ata mundu egwitwa Raila supporting the government of the day. So the government of the day ina influence yo mundu ria gatwika president. You cannot ignore the fact that Uhuru will still play a significant role in his transition. Tugicokereria ni tugukorwo tukirora tuguthii na mbere na direct na gukorwo ngioya thimu igiri kana ithatu kana tuwe nginya mawoni maku thini wa Facebook Kameme TV Kenya, Instagram Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya. Guku ni gwa Kameme TV muthigi wa Ruriri ndetagwo wa Geshua Kariuki. Tugicokereria Ndegwa Wakiri karatathi gatandatu ka gatheti ya the Daily Nation. Why Raila is holding all the cards in 2022 race to State House. Ni maundu maria tugukorwo tukirora thiini wa gatheti ati niki kiratuma Raila niwe unyitite kadi kana hihi riu maundu mothe marongoreirio Raila Amolo Odinga ati niwe unyitite kadi ya mwaka wa 2022 ni gukorwo gitwikira mathabu mau na nigetha tukorwo tukimenya kuna elekea wapi to ni tuonete dalili ona cia andu onokorwo matikiri maragicemania deputy president andu ake Raila magicemania na mundu gwitwo deputy president ni maundu maria tukwariria tugicokereria thiini wa ndereti itu ya umuthi ngikuri Kameme TV tugicokereria twina Wakiri Ndegwa Njiru na nigetha tuthie na mbere na kwariria maundu matiganite megie uthii wa na mbere no muthi tukiariria maundu maria mekirirwo thiini wa gatheti citu maundu megie abunge a Mount Kenya region gukorwo magicemania na ni undu wao gukorwo makiariria kiria makaheo ni deputy president na ni aria makoretwo me mungethaniro wa tangatanga magicemania kuria mwena wa Karen kwa mucii kwa Rigathi wa Gachagua mariririe kiria makaheo na nigetha hihi makorwo makineana mawoni mao kana mendekithia mao kwi deputy president na nigetha hihi agagikorwo akimahingia na nigetha andu a gicigo gia gatagati ona magikorwo makigwatira o kindu ni undu wa wendo wao wa gukorwo hihi makiri na deputy president. Tugicokereria wauga ati mwisho tugukorwo tukiona ki thiini wa alliance ici ciothe na andu aria makoretwo manyitite guoko miuciungano icio mbere biu mundu agitwa Wangaci deputy
president ni aramenyire ati Rigathi Ndindi Nyoro Susan Kihika mundu egwitwo Moses Kuria mundu egwitwo Kikuyu MP wa Kimani wa Icung'wa mundu egwitwo John Kiari ni aramenyire andu acio guti matingi muteithia. What do you mean? They have already outlived their usefulness. Tondu siasa ni gutumanira. Tondu siasa uguni gwikoragwo atiriri ni I make use of you undeithie kuruga handu njoke ndigane nawe. Wira wa andu aya wari wa kugeria ku introduce deputy president Mount Kenya region. Na ni maragi succeedire na wira ucio na maranina kibarua kiria magitumitwe. Riu deputy president no nginya athi ethe andu aria mangimuteithirie gutuika president. Tondu aya matingimuteithiririe gutuika president. Aya matuga na kithungu kia watho atiriri, they have become politically important. What? Important? Politically important. Na riu mundu agituika politically important ondu ngitindo ngimusukuma ndungi gutiko ndungi mutwara no utiganire nake. Nikio rona riu makiambirie kwetha mikakati na maandiko aria mangiandikana na deputy president nigetha makaugaga atiriri twakire na MOU nawe MOU itu no nginya umikire thaini MOU itu no nginya umitie na matirathi kuni undu ore mendete ruriri marathi kuni undu wa selfish interest. Aingi ao ni maramenya matikathuro thiini wa Mount Kenya region come 2022 no mende gukora mena ka arrangement na deputy president ona tokikaga kuthurwa ni ugatutua minister na tokikaga kuthurwa ni ugatutua my director kundu na kuna tokikaga kuthurwa ni ugatutua ma ambassador ni kwiyaririria mareyaririria aikora ni makwenda aikora ni manama na titheru marenda kwaririria maundu megie Mount Kenya region. Maundu acio matiaragiririo Karen kwa Gachagua nyumba maragiririo parliament maturite parliament miaka ino riu yathi kubinga 5 na guti undu mekite maririritio buria ngiteithia wa mundu egwitwa Wanjiku wa Mount Kenya region. Riria president aronire ati ni matiganeirie andu wake ni mamutiganeirie niki arohire minister make marathi kwambiria guteithia Mount Kenya region. Korwo ni marenda kwaririo boro wa thoko cia kaua na thoko cia macani parliament itiri abingurwo kwa mundu egwitwa Rigathi wa Gachagua Karen. Parliament ni tui kurieri ni tui kuretwa amatumire ku ni kumangithiite kwaririria maundu acio marauga ati maragiriria muthenya wa muthi. Koguo riu ri ma MP no kona makiambiria kurira aingi ora ni mekuma thiini wa murengo uyu tondu demands iria megukora makibeana deputy president na kendeci meet tondu andu airi mara outlive their usefulness. They have become politically impotent. Matina bataringi wako kwenye political dustbin. Na nikio rona makiria gukana kaundu kare kangi maririria kiri kire kengio kunjuritie ni ati kana Raila Odinga niwe ara hold the key to the warehouse. Ni hoto gukaga riu ndona andikitwo ati niwe mwene niwe riu muiritu uria mwigino you cannot ignore Raila Odinga ari na kura milioni 6 ni cigana ni 6 na arona cio na kura icumi ciake milioni 6 ri niwe wetherete niwe weyethagira kura ciake. 2, he has become the darling of the West, while Ruto has become the enemy of the West. Na iyo itagwo political economy kana political science. Deuga Raila tukite the darling of the West niki deuga tukite the darling of the West to na Kenya ambirite ko behave presidential. Ko behave presidential ni kuga atiriri andu no maigo mena thayu muno menawe ukira mena ngania. Taru tungiario boro wa Mount Kenya region tutingigwe twina thayu kwina andu tutangigwe twina thayu twinao tona ria twaburaga 2007 mari oku ria matwikire anene andu aitu mathiro na mbere na kwingatwa migundani yao na matire macoka migundani yao ng'ombe ciao itire ciacoka cimonaga ikania nginya mundu rangiuga ni ngugucokerio na gacau mathaburia matire macoka mandu aitu. Yet you want to tell us that we shall be safe with you. Yo ni problem itira twina yo nene muno. Takeguri atirire koguo ni kuga mundu ria twinake Tafrag Bear na ndaiguire deputy president akeria no mundu gwitwo Raila Odinga hatire na mundu ungi. No ndogiugo gu ndogiugo tondu ari mundu ungi umirite kwina One Kenya Alliance. One Kenya Alliance ino mabota gukarugamia presidential candidate wao na kwina alliance cinge igukora ikiumirira. And what will happen is no ugiuka ahituke deputy president na mundu gwitwo Raila. Riu ndukarore mathagu ena githirono kia mbere kiria gigekika kia mbere kia 2nd of August. Urore mathagu
anja ya mathabu na githurano kiria giekwo gia keri kia rana kia kiria kia ni gugacokerwo githurano niki ni undu githurano kia mbere gia 2nd of August 2022 uti mundu gakinya 50+1%. Koguo ni gwakorwo na runoff. Runoff ino ri na siasa ni kubangwo ibangagwa. Runoff ino andu aria othe magakorwo against deputy president ni kunyitana makanyitana. Manyitana ri kura cio ciothe ikathi kwi mundu umwe. Ciathi kwi mundu umwe, mundu ucio anyu athiku ucimugaga ni hasla wanyu. Tondu ndakangana 50+1% in the first election. Take that to the bank. Kogo election cia runoff ire igekwo mundu agito Wangeci, he will not be anywhere if he does not start to behave presidential. If he's not going to give Kenyans confidence and international community confidence that Kenya and the international world will be safe with him when he becomes president. International material safe with him. We nironire nginya araberwe jab ya vaccine ya kuma Russia. No weto jab ya Russia we mutongoria ni kwenda kuga atia? Ni kwenda kuga uraegemia maundu ma Russia. Uraegemia maundu ma communism. And the world has moved from communism. The world is in capitalism. The world is in the West. So anybody who pushes the capitalist agenda ndangenda kukuigwana na mundu sto nake mundu cio ara propagate idea ya communism. Na nikio raigua akiuga atiriri athini ni mekubura itonga, athini ni megwasa indo iria itonga mena cio. Maundu acio ni mare mundu etagwa Karl Marx aririe, philosopher etagwa Karl Marx aririe ria thondeka nyamu etagwa the Communist Manifesto. The Communist Manifesto tenera budure mundu getwa Ruto yari athini maruwe na itonga, athini matunye itonga indo ciao. Neno yebuthagirwo thiini wa mabũrũri ta cura igua ngiaria the communist countries ta isu ta Russia na kure kungi na Romania and the other countries. Riwa ideology cio yake niyo iramumenithia thiini wa international community na nikio ndirakwira matingiguana nake. Haya, nilikuuliza swali Wakiri, nikakuuliza swali saa hizi twefutie maundu personal kana ndukoragwo personal. Ndikoragwo personal. Mine is philosophical, political, ndikoragwo personal. Haya, Deputy President William Ruto. Wega wake na uru wake niki kuringana nawe? Twamberie na wega tondu uru ni njo ihuritie ikunia. Wega wake ure wonekaga i. Na ura andu ure ndiciragia i. No gukora tu ni binadamu. Ngai. Ucio wega wake nyonaga. Hatiri ungi. Ti ungi. Tondu ariri Gikuyu kiaugire muriganio ni uritha. Na ikoro murigano ni uritha na muri turiganitie nake. Andu aitu aria makuire kundu gwitagwa Kiamba Church. Whether are involved kana are involved. Agithi gwika harambe keno ya gwaka kanitha kuni kwangiambirie gwaka kanitha ria KAG ire yacinirwo. Agiuka witu Kirinyaga gwaka kanitha iyo ni yangiambirie gwaka. Akithi thiini wa bururi mugima agiaka akibia na harambe cia makanitha kanitha ire yari deserving yambe yakwe ni cio ya KAG. No reke ngurie kiuria nigetha ucokie kiuria na kiuria. Tukinyitana nake ri thakame yo yake rio njigu twanyitanire nake niki? Thakame yari yo njigu atiriri ni undu wa interest, political interests. Na ni tweciragia atiriri twanyitanira nake o ri ithuĩ twobere andu aria angi nake ni andoke ni megutwobera na andu itu macoke migundani yao. Okay. No nayo niyo yari agreement. Na ria mathire kundu gwitagwa Furaha Stadium kundu gwitagwa Naikuru. No igire makideclare makiuga never again. And on that principle ya never again nibo twaumire tugire atiriri reke tugerie kunyitaniria bururi. Tukemba tukanyitana nake president nake arauga atiriri ni tukanyitanite na bururi andu marugo. Nawe wa expectaga ni agacokia andu migunda-ini yao. The expectaga ati muthenya uyu ungi agakorwo oete Kameme na akanire andu akauga andu macoke okuria maumire. Mundu ina ng'ombe ya mundu uri ungi acokie. Mundu ina nyino acha betu ina thaburi ya nyino wa Njiku acokie. But that never happened. No ni rona president Uhuru dana abandon ideology yake kana philosophy ya kunyitaniria bururi. Ria manyitanire na mundu uyu gwitwa Ruto. Eciri riu ni twamba kunyitanira na uyu. Ni tukumutiga thia mbere kunyitanithia andu kuria ngiraudi. Akithia ketha nginya andu aria mangi andu monaga ta thu ciake. Mundu gwitwa Raila Odinga.
netha Raila Odinga ndena rugama bau arathire aretha Kalonzo aretha Mudavadi na aria mangi nigetha manyitanithie bururi ni tukire kunyitanithia bururi aba wena mundu ungi nake abarauga ndekwenda ndio sima kunyitanithia bururi tondu ndangienda bururi cohesive ndangienda bururi andu maracira na mugambo umwe aikorwo kwina mundu a diplomat kana aikorwo kwina mundu a democrat thini wa bururi uyu ni President Kenyatta niki tondu democracy yake iramwitikiririe kuma thini wa maundu maria mo etikitire mo thini wa Jubilee athie the andu aria mangi moke manyitanire make bururi. That is pure social democrats. Na ria turauga ugu ni tukwenda kunyanithia bururi kwina andu mangi namo maraburo burigi BBI tondu mareciria BBI okire kumaruta nyama kanua tondu namo makoragwo makibehave ta kamena entitlement ati no nginya bururi ungi agiaga utuika president ati bururi kuthira ngithira bururi ni kuburirwa ngengere ungi burirwa ni auctioneer Kenya tingatuika Kenya ringi aikora Ruto ndagatuika president. That is the problem I have with him. Ya gwiciria ati Kenya ni guthire kathira angikora ndagatuika president. The other thing is Western Hotel aikora ni kwenda gutuika president niambia acokerie Kenya indo ciao. Western Hotel guti mundu atakoragwo oikure yaumire na ni arageretie kuri kiuri kiu araruga niambia acokerie Kenya indo ciao. Ndiracokia ndiraigua arauga ati we aurwe kana ni endagia mbembe ciake NCPB kura National Cereals and Produce Board araugire mbembe ciake athiagira nguku no wega kukithira nguku no menye gukithira nguku andu kura turuka Tana River County nginya thibitari matina irio we ukithira mbembe nguku na ni urauga ati we wi hasla ati ore cirwa buramu hasla asura ni gukwara akwa ni nguku ciaku urathira mbembe. How do you think that you are part of us? Kiuria kia mwisho nigetha turekereria nigetha tukorwo tugika parting shot. Do you think haria wikarite Kenya Wanjiku ni arauga president ni atiganirie ruriri rwake president yanga gutire biashara citu ni ciaguire convince us kana kuringana nawe ri president ni atiganirie ruriri na akarutiga ha angikorwo ni president atiganirie ruriri no ngenda kumenya president atiganirie ruriri reforms iria kwa thini wa majani muthenya wa Friday na Saturday thigari cia campaign kwa rugite kwa KTDA Plaza tondu mathina mothe ma mu Kenya megi cai na megi majani meba bandu beta kwa KTDA na ria president aratumire andu acukure KTDA ni hindi ria arambiririe kunina mathina ma mu Kenya ma cai thini wa bururi wa Kenya tondu kuni kumikora ingibite kuni ko cartels ingibite umuthi uyu kawa gaitu kure kundu gitagwa Kirinyaga gutikithi kirari bire less than 90 shillings a kilo iria nyingi irari bagwa 120 plus yeah from that from 40 shillings. What? Yani riure ati mundu ungi agacoka kuga ati abati ati macemanitie Karen ati idea imwe ya ati ni gwicirio boro wa cai na gwicirio boro wa majani no nginya coke hau no nginya njoke ati gwicirio boro wa kawa urecirio boro wa kawa kariku. The president is already sorting out that problem. No riu ni marenda kuia that glory of the president. You know that unajua hii unafiki ndio tunakataa katika hii Kenya. Koguo kiria marari kwaririria ni kindu maundu mara implementwo. We are already in the ni maribe. People have already been paid for this chai. Final remarks mudo gitwange cini kuga atiriri. Let us have this debate with truthfulness. Leke tuge na debate ya succession ina kwaria uma tutekubithanira. Na bururi uyu ugikara wega riria andu megwitikira twario boro wama na ni ndoka kwario boro wama ndikarumwe ni mundu ucio urecire ndinaria wega no ke atwire uhoro wama ni atia ni atwire uhoro wama ni atiriri mundu ateithirie deputy mundu ateithirie ungi no ni Uhuru ateithirie Ruto kana Ruto ateithirie Uhuru thini wa gikabu giake nginya kio muthi kina kura milioni 6 kia Ruto kina kura milioni 1.5 ure wateithirie uria ungi no atiriri ure wanindaga mundu ungi nigetha atuike munene ni Uhuru kana ni Ruto ndiraigirwe akiuga ati ni kuthura athurirwe gutie mundu amuthurire. He was nominated by the president to become his running mate. The person whom we voted for is the president. Na gutie mundu ngibata kunyarara power ya president thini wa Mount Kenya region ena kura milioni 6 na riu no ikuongerereka twathi thini wa registration ringi ngauga atiriri andu aitu president yarauga twambe tubitukie kindu gitagwa BBI nigetha tugie na equality of representation thini wa parliament
nigetha maundu maitu riria njaguthi ta ici ciigwitwa cia irari kare ni cia tabwa ugakoragwo kurona andu aingi maratwaririria tondu riria njaguthi ciatabirwe na tukithurithio andu matena capacity thiini wa Mount Kenya region ni mundu uyu tondu andu aria mathurwe thiini wa Mount Kenya region matena capacity tiga riu few MPs na ungijitikire no ndimugwete mundu tagwitwa Kabinga wa Thayu wa kundu gwitagwa Mwea. He has the capacity, he has the love of the people. Atwarire president ku akiuga andu ma Mwea ni mekwenda kuthondekera mucere wao agitwara president ku riu barabara kure Mwea no gwaka irakwa. We have very few people thiini wa Mount Kenya region MPs aria mena the goodwill ya andu ta Sabina Wachege. You know those guys no ici ingine njaguti ni aminukia ngutume ni atukunia kiugo kia muico kuri andu amwe na Kirinyaga bai andu amwe na Kirinyaga ni ndamukethio ringi na ndamwira Gikuyu kiaugire inoragia bari egwite na Gikuyu kiuga atiriri gutio itu kauma na njira reke tuvotage gucokia ngumo na mucie tondu ngemi na mucie ciumaga na mucie na mundu ria wagwe ana gwika wega ndukana gukariganirwa ni agwikire wega mundu angigakwenja wega nawe riria agakwira umwenje ukamwenja o wega ithuĩ nĩ twekwenda kwamba gucokia ngatho nĩ mawĩra marĩa mararutwa na njaguti ici tũciĩre atĩ ithuĩ gũtirĩ mũndũ athiĩtũmĩte na ithiĩ ikanegotiate kũu ũrĩa igatuĩka ma minister nĩ mathiĩ makanegotiate ũrĩa magatuĩka ma deputy president no gũtirĩ mũndũ matũmĩte gũtirĩ mũndũ wa Mount Kenya region athurire MP akimwira athia gekarage Karen aitha Karen kwa deputy president kana Karen kwa Gachagua twamathurire tukemera cira witũ no thia gaciragirwo mbunge kũrĩa ithuĩ tuothe turona uyu tutiui na guti mundu matumite. Thank you sana. Thank you. Wakiri ndirona andu aingi ni marairorera na makiuga Rusi Njoroge akiuga Wakiri Ndegwa ona makuruma go unaongererea wengi huku mashinani na andu aingi mundu ni nyendaga guthoma no imwe citingithomeka tondu ungiona mundu mugima urandika irumi citingithomeka ha ingihota guthomera mundu uria urakohota gukorwo debate with facts kurumana gutigithomeka haha but anyway ni sawa tu mundu gwitwo Paxton Chege God bless you na andu angi aria mararia matekurumana God bless you. Thank you. Nitwakena Wakiri muthenya ungiri ngai atwatithie ni tugwikara nigetha tuthii na mbere na gutereta. Thank you very much. Njiri Kenya meumiririe. Yes. We muini oraini anga araini kurembo ka kuyumiriria anga ni kariko karibu ko ndiari kana na kainagona ni gukathaka i no ni ga kwiyum anga ni ga kwiyumia we ga kwiyumia andu meumie na andu ma support thirikari ria twi nayo na twitikire andu a Mount Kenya region gucira ta nyumba tukimenyaga andu ma Mount Kenya region riu ni ruro ira runene niguo rutingite ka thiini wa ruro ira runini. Wonderful. Wakiri ngai akurathime God bless you na wiki yaku ikorwo ijagiriru ngai witu wa gutongoria. Thank you mwiroreri wa Kameme TV ni ndu wa kunyitanira na ithuĩ na ni ndu wa gutereta na ithuĩ